ilinga kita manggone tanah Jawa cimate kalimo sada asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilmu iku kang sejati dumunung ana babak syariat tarekat hakikat lan marifat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita ana teka sapa kita bali menyang sapa kita wujute manungsa kakada lepat lan dosa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayo padha dielingne ben ora blasok burine ngedoi sifat burkane ngadane sodakolan amale la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayo pada dedonga ben selamat dunya akhirat tapi saka sengkala tapi saka siksa neraka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tumpaane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane omahku tanpa pantang tanpa kelasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita ana teka sapa kita bali menyang sapa kita wujute manungsa kang